Bishop witware rya Kabare Right Reverend Karisto Baramera no wayebembire hurre kandi genderire kugere biyahweraho omwitwareri 2025 neza kubaho konka 2025 neza kuba ahaparisheho buri parishi etekanize ekiro ekerakire bafu yayo 2025 buri parishi etere bafu yayo kumara chumanya edego yito kumwaka no kumarira echombe bw'ikitu cyo bishubuzi ekira approach 10 ari Akabare Barara road ntabwo cyumwe ko muringo okubija ko yanatera mutoki obugo muri ko kubanza ogutwara shoroze kandi tukahitinga tajeti. Omuhwezi wa mukuru w'ihanga retired Major Jessica Rupono wabera ryo mujenyi mukuru kandi ajwe kize Honorable Dr. Chris Baryo munsi or Minister w'ibya Karumagezi ruhanga kabihangebi yaherezo umuntu ubunani tibwa okubirinda twabirindaje ibyija kutunanura bitubesiyeho tunabwe cyo tushemereye kureberera ezefunje sharara amahamba okugira ngo teja okubaho. Dr. Baryo munsi ashoborira hanshonge ziresere Kabare kwebwe kitinsa cha city kwacererwa President akakabura yazisikiye kazezenze aho barakumira kigezi nitwanja enkuruza korasi ngezeze n'utasiana gambaho umurimo gwaje kabisa wa Museveni kana mnunga owesembe amana minji no kureba ngo eri president Museveni areka mfite hamani Collectinga miliyoni 2.6 imitwaro 212 ahabwo mwaka gw'2024 bafe biregenderire kushoroza biliyoni 1 na miliyoni 500 okumarize cyombeko cye by'obushubuzo mu Kabare bituba basize kushoroza biliyoni 1 na miliyoni 9 tusigire abijukuru n'abijukuru buhanguzi asa bitubasa kubasigira wisdom bitware indijwe waho twashururize sete tukatarika university twabasigira wisdom amakoraga gashakwa Job namanya. Congratulations.